Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballiguna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, Ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi pada malam hari ini. Ini peringatan Maulid sitonganna iro tau maulu'e pakang kaki jama-jamang nasaba 5 pasal melo ilolongan nomor sidi melo iya pitang laipan nasa papuji maraja tak lori ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasaba iya tau malada mapuji lori Nabi sibawa imatu oku suruga. Jadi sitongannya itu tau maulu tau mario lokko nabita, tapi yaro tau de enam maulu tau mario matokko nabita mi tau mi pigau jama-jamang de enasurol langsung nabita. Jadi ya kongka tau de enam maulu mi tau itamaranaka ya to siaro tau maulu melo itama suruga kira-kira ken risi runtuk. Ya, iya. Jadi ya nang katau maulu tu macin ita masuruga. Tapi ya ro tau de enam maulu mi tau ita maranaka. Jadi, iya. Jadi insyaallah si runtuk moki matu. Jadi ya ro tau de enam maulu makanan kamatoko je pale. Kemudian magi na syafaat na Nabi tamalak da ibutuhkan. Nasaba untuk tama suruga 2 migoncina suruga nomor di goncing komeki tama pamase. Jadi hak na puang Allah Ta'ala ya rodega gaya tu makada seko ibadah na ya nu tau majasi pak tau maga iya na ya masya ko puang Allah Ta'ala ina isa suruga ha. Iya na tunang kawanita WTS asumadak kami na pinun na ipatama suruga. Tanya syafaat yaro pamasena po ang Allah Ta'ala. Urusan na po ang isibatan na. Tanya urusat tayo. Yang kedua, ang katotaw makunray ahli ibadah. Motok masampajampan ni. Rajin beribadah. Tapi manray naganggoy choki. Natongko ichokin na. Nalupay laga patongko na. Mati maliwasa chokin na. Ahli ibadah. Tapi tamaranaka nasaba macai ipo ang Allah Ta'ala na pakwaro makhluk na. Hati-hati kini papiara manu-manu. Pola memang ni Jadi itu kuncinya. Jadi jalur masuk surga itu 2. Pamase hak prerogatif Allah. Yana tu nak kada ko hadis qudsi angka tau mato ko sorimon ri makade nabita tania umatku ya puangnya tapi makade puang Allah Ta'ala atakku Muhammad maka dia akan masuk dengan rahmat Allah. Tapi angka tau mato tau makade puang Allah Ta'ala dewi sangnya Muhammad makade nabita umatku puang makade puang Allah Ta'ala patama ni suruga karena syafaatmu. Ini kuncinya. Nanya syafaat tak bagi-bagi mopa angka syafaat khusus edeni tiloko naraka ne dupai okko nabita 2-3 doang ngurunto ko kita berdasarkan hadis iya ko yero ibaca let yang ngasalamakang
ijempuk ko nabita termasuk kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Nigi-nigi baca akkatallu atau akkapitu nasa nabita iya renreng iliman na tama suruga. Itu janji Nabi. Yang kedua dalam tafsir As-Sawi, itu tafsir kecil, Imam As-Sawi menjelaskan dua ayat terakhir Quran surat Taubah, ayat Al-Husni, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Akapitu ibaca ko elei, akapitu ko reweng, ya sange reweng, ya napura asara wadini baca, pura mangaribi wadito. Apa sore itu pagi dan petang idi mani bawang kayak gawat tonroy, tapi akapitu iya itu juga jalur mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angkato ijanci syafaat tau masalawai akasiratu ko wani jumai ijanci itu ko nabita. Jadi siapa yang bersalawat kepada Rasulullah 100 kali setiap malam Jumat, hadis ini dari Aisyah, maka Rasulullah akan memberikan syafaatnya kala di yaumil akhir. Nasabah itu salawae angkat jemput. Ya ku baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya pakai Sayyidina ya, yang tidak pakai Sayyidina tidak masalah. Namun makna Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Cocok matoh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ia mimpai ubaca ya Sayyidina. Nasabah saya masih mengikuti penjelasan mursyid kami. Biasa baca Allahumma sholli ala Muhammad nampar nggak naseng iya jitu Muhammad makai kah Muhammad Akbar, Muhammad Yusuf, Muhammad iya ko makadamu Allahumma sholli ala Muhammad di sekali Muhammad ni kamu satu. Iya po ko makadaku Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad manassan nabitah. Dari situ saya selalu membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi pun tidak salah, tidak masalah. Kemudian iya rokowan ni sining itu masalawa tata angka malaikat mantara yang katoko kiburu na nabi tatajang untuk menyampaikan setiap kita bersalawat malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. Tapi angka cik diwenni nasa nabi tade nantara malaikat salawat. Tapi iya mangkalinga langsung inasa nabi itu di malam Senin. Langsung Rasulullah mendengarkan salawat umatnya. Maka siapa yang membacanya, nah nigi baca kasih ratu, Nabi tak janci syafaat. Ya kau dia tu lemala ya ro, ambil yang keempat, kega? Ya kau bangi tahu tabali wi bangi. Napa masalawat ki, napa baca donna. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah ati sayyidina Muhammadin alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata aliyata rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Nigi baca ya nasan nabi sesudah dia mendengarkan asan dan menjawabnya, maka dia juga akan mendapatkan syafaatku, kata Nabi. Kaya kapitaw lolonga syafaat tau pureman nipisi runtuk nabi tak. Nasabak degaga nipisi runtuk nabi tak diganggu oleh syaitan. Nasabak degaga jing mulai papada-padai rupanna nabi tak, karena jin yang sama dengan Rasulullah mukanya orang napasalangi nabi tak yana tu yasa jin karin. Jadi ya koman nipiki suruntuk neneta itu mungkin jin karinnya, boleh jadi. Manipiki siruntuk Nabi Ibrahim mungkin itu adalah jin karin. Tapi ko nabi tak tidak mungkin, karena dia sudah islamkan jin karinnya. Ia tona tu pas sabarang ia ampai nabi tak degaga ajojona, karena isi bayangan itu jin karin. Makanya nabi tak tidak ada bayangannya. Hikmahnya kenapa? Dek namelo puang Allah Ta'ala kong katau peja ia jojona nabi tak. Tidak ada. Makanya semua yang disandarkan ke Nabi itu pasti mulia. Jamaah datang ke sini bukan karena penceramah, bukan juga karena panitia, tapi jamaah datang ke sini itu karena kecintaan kepada Rasulullah. Itu kuncinya. Dek gaga jadi pacaramah itu Pak Degaga.
hanya karena kecintaan kepada Rasulullah. Nasaba ukumi matuki rupole degaga sewa de na puluk kunur na nabitta. Yan na tunakla tau pandrite likulli syai'in min nurin Muhammad. Tungka sewa puluk kui nur na nabitta. Yan na tu ampay ko berasalangi nabitta makadaki assalamu alaika ya ababarruh. Ya sangi ababarruh ambo na ruwe. Apa ambo na watak kalewe yan na tu kolino. Tapi ruh punya bapak itulah nurun Muhammad. Ulama dulu mengatakan rahasia. Pak itu kota kali itu bukan serak, angka to nyawa, angka rahasia, maka lagi di jiwa. Kemudian ada juga napas. Ia ko ruwe tak bagi. Yana tu nangka ruh idapi, ruhul kadim, ruhul haya. Ia ko matinro itawe na nyaka itu ruh idafi. Makanya tu to matinro yasang itu mati. Tapi dia hidup. Cuma doanya kan doa mati. Magai karena memang orang tidur itu dianggap mati karena ruhnya sudah diangkat. Tapi ia ko mati tawe lai genggam iruhna. Ia na tu ampai na sunakangi nabitta mak jenne kotomelo matinro. Matteruka maki mate man rasa gitu. Na nigi tau angka jenne na mate rilalatin rona maka dai nabitta. Maka dia mati dalam keadaan mati syahid. Iya, itu tahu mau pak ya tu mak jenne enak pematin roh. Tapi bagi wanita yang haid tidak boleh. Karena wudu adalah bersuci, sedangkan wanita haid tidak mungkin suci. Jadi maka dapat ya tu koma biasa itu mak jenne nalau matin roh. Ya namanya matin roh nade nak jenne cia matin roh matanah. Ya to si kode nama biasa tahu ya na pura mak jenne cia matin rumah tanah makoti ha. Jadi ipak biasa to patu alewe padamu ya tu tau monroy oko sadena pasae sadena onro ropoe iya tu ko tu monro de to ni mau ya tu ropoe tu makabbo padahal okiro monro tapi ya tu tahu silalona ang kanalapa ingat nama passe nasa japa bauna ya tahu oke itu monro deni mau kenapa karena hidungnya sudah beradaptasi. Iya ini makoto tu ya nang katau to limangoto mangase na pamamoto ro tappa makalapa ingat nah begitu. Jadi orang yang terbiasa dengan keadaan insya Allah tubuhnya akan beradaptasi. Ya tu ampai tau pandrita nabita bagaimana dia hidup itu luar biasa Pak Bu. Kadang masadda rupanna pilina non riro na sabayero kasoro na nabita palapakarome pasilapi-lapi na payalek kaya sena. Yan aro non roy matinro. Deje na tinro nabita tu natutuk mi matanna. Apa ya kome matinro nabita de nak jenne tapi nasuroy mak jenne. Makuta na mati Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Pak Eros saya anggitosan na sahabat na nabitan kakamana tambahan na to. Abu Bakar As-Siddiq na sabak alena patungang iperistiwa ni Isra Mi'raj. Iya sang kita mapatungang. Umar Al-Faruq dari kata purkan. Ya sange purkan mampu membedakan antara halal dengan haram. Maka dia Nabi bikin angka Nabi nautus upang Allah Ta'ala setelahku maka dia akan mengutus Umar. Nasabak sahabatku Umar yang paling tahu tentang halal haram. Onro na sana namon andre ko de na halala de na melo watan na tarimay pasti na luah. Iya iya na masalah cia monro tetap masuk makotiha usap pasapa ibesa waktu tanah-tanangi maka da aga don na Umar naisangi watan na ko anu masalah engka tau panrita podanga tapi de poruntu hadesa na maka dia tu Khalifah Umar ya namelo manri agagay na baca yaitu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim akapitu na pananre iya ko anu makalelyang maso tu tapi de panipa biasa manre nu makalelyang iya ko to mabiasa manre nu masalah na mo ibaca kasiratu de to nasu nah maka ibaca kasiratu de na masum mon romana milalang iya jadi ipa biasa to pa iya
Jadi itu kongka pada mi tahu mapakeng mapaculi mapacing pakaian na ina nang ka macarepa tatai makaleleng na sabab mabiasa mapacing yo po ya tahu si jamu masih bawa oli gomo eda panomana je lah tu do ciri nama aku mati itu na sanding ya. Jadi begitu juga dalam kehidupan. Iya. Dosa mako tu weh iya kau tahu tu 5 galak meto maki buah dosa nanggak biasa mi. Tapi ia kau tahu deh nampak magala maki buah dosa napai anu cek dek teti ni wai matanna. Iya begitu. Begitu juga kehidupan. Kemudian iya ro Nabi tak kata sahabat Nabi tak Sayyidina Ali diberi gelar karamallahu wajhah yang dikeramatkan wajahnya oleh Allah. Magai menurut riwayat Sayyidina Ali denangkani tai kemaluan selama hidupnya. Nih, jadi tidak pernah melihat kemaluannya secara langsung. Ya, makanya dikeramatkan wajahnya. Yo puidi namonun nate metu mitai. Onro to na de name makarama. Itu. Jadi situ kuncinya. Jadi itu khususia. Kemudian iya ro alim malabbina Nabi Muhammad SAW maka dia Sayyidina Ali karamallahu wajhah magi uperhatikan ya Rasulullah dia tak jenne idi nata surangan maka dia Nabi memang Ali iya ko iya matin ro ututu mi mataku tapi dia napatu atiku masikiri lori pong Allah Ta'ala iya na deni rule macori pak karena kedudukannya sebagai Rasul hatinya terus terjaga hanya matanya yang diistirahatkan. Ia ko angka tau melo macurie 24 mina malasa nyarang. Kenri melo lo na dia mabok. Iya. Biasa waktu tanang ko tau pandrita ya Pak. Saya itu kalau ada ulama kadang minta ilmunya. Pak angka guruku saya punya mursyid itu tasi jammi tinro nako waniwi si tengah jammi kosohi. Tapi memang hati-hati betul. Apa namo sandala na nabawel lo masigi pole bolana de na tama ko pakarangan na masigi o kumiyolo na pala na masigi na taro sandala na napamajulek katama beso taneka magi de ni patama sandala nasang iya timbunan na masigi na pasidaka na tawe makdakke kamay o ko pala na sandala kunarewa lo bola ko de ule pertanggung jawab kang kulo na ko ngala Taala. Yo pwede na mo asin na masigi bawa torrewa sandala jenne sandal wudu na bawa mana na paruri mana lo bolan. Iya ini ulama kehati-hatian iya mana utas selap Pak Bu angka manasi di riwayat ubaca maka da angka tau tertunda tama suruga 500 tau ngetana gara-gara di palapaka Roma. Apa lawi okko bolana sahabat na manre daging unta na itona daging unta na takko angka dagi tasili okko isin na magoroe rewa ilaw bolana darat na tawe nola mapasilasu na tolita galay yaro dagingnya lepangnya sepi di pelapaka Roma na tena sili kang isi itu yang menyebabkan tertunda masuk surga 500 tahun lamanya. Maga paidi lase na tayo coba bawang. Lalu kuyolo na Pak balu canggorengnya na japu bawang. Ini yang fatal Pak. Macawi pasai upasangi lauka maki mapasa natako angka balu-balu waddingi coba ajak talangi aleta dilarang dalam agama. Namo makada Pak balu waddingi coba dena wadding beko carana ipapala ilimai alena Pak jepurangi na pahalala yo poidi na pananre na sawi cuka paga padahal macam niro lete si matu mak jepu si demeto na mali melo mi manre. Iya jangan biasakan tanya ko pasay bawang namok ko masigi mak bagi nasi kota itawe talay dua nakan na to lalangi tuh nakan na si dimi halala
iya ro tacipi hati-hati ki. Iya na tumatu macipirangi oko sorimonri nanrei anak tadena melo madeceng kullu lahmin nabati min haramin pannaru auladin tungka anu harange tamako watakalewe api neraka pasusui. Tetap mapetang macarepa ajak lalu tapak biasa. Makanya dalam ilmu tasawuf ada dua, angka yasa halala, angka yasa mak baraka. Ia ko halala anu manasah, tapi ia sange anu mak baraka anu mapacing. Na palena kangi tewai pelah halala ia ko na persilah kangi mak baraka. Itu yang perlu kita hati-hati. Makanya ulama sufi itu hati-hati betul. Lepangi warunge manre nawaja jolo pura pinawaja na pemanre apa aga ko matangangi manre nakat dakinanre tamate kamana sanu haram nasaba de pana pura waja mega toko penra papa boting mega ya kolawi pasae mak balanca makadami catakmu jolo masalah tuh ya tuh karena dia bukan utang. Makanya saya tuh jarang makan kalau ke pesta pernikahan, jarang amanre. Nasabah itu bukan piutan tanya inrang nasabah iya ko inrang podangi catakan nga tanggala seko piwajai itu utang ya ko makanya catakmu jolo tidak ada akadnya. Hati ki Pak Mega makunrai makoro ko kampoku de to ko penra de masyaallah. Makanja tau penrange makanja. Hati-hati ke. Jangan biasakan makanan masuk itu tidak jelas. Nasabak naganggu ibadah. Maka daki meloki khusyuk. Na iya sange pacing apa? An-nadhafah, at-tuhuru, at-tazkiyah, az-zakah. Ini basnas ada. Ya ko makade an-nadhafatu minal iman berarti carepah. Ya ko at-tuhuru satrul iman berarti hakikat. Ya ko at-tazkiyah berarti ati. Ya ko as-zakah berarti waramparang. Ya ko angka mak bicara mapacing apa napa mapacitongang. Apa carepana waramparangi ipacingi makadaki seka. Carepana ati ipacingi makadaki tazkiyah. Makanya maka di tazkiyah tu nufus. Ya ko pacinna atie ya nariasa tazkiyona. Ya ko pacinna hakikie ya naro yasang at-tuhuru ya ko pacinna lahirange yasangi an-nadhafah pacicare pa maka de an-nadhafah ya ko hakiki ya natu nakala to pandita ya ko purai mu pake mak belle jenemu aja mu pake masampaja macare pa ya tu ya na pura na ipake matito goyak iya kaya mega makokoy makadaka dia masola memen ni generasi nasabak magai ia biasa sanam pagi di jalan di tempat mi bergerak tangan ia makoko sanam pagi nate orina manikedo iya puncina manikedo dena nakedo 5 atau 5 kwa mani tanya olahraga sana ya roh negere na ibu-ibu ena mega masolang. Iya, tanya aja tahu malolo, tahu matona. Dene yatengi olahraga, tapi iya ro olahraga aja nanya makasolange. Iya, dene yatengi de agama memerintahkan supaya fisik ini kuat, tapi aja nama kaleleang. Iya, olahraga magolo kide nama digaga. Nanya Pak Golo itu ka arwane magolo ka aurat na arwane we utu na migang kaposina. Cucu ni itu kere pokoknya televisi ya ko arwane makelong mak jasa masulara lampe maka kanja makos tangan padahal aurat na cek demi sisa na menrek makun reyelah wala kota illa billah magi je nang kasulara cek dek menimakan na de na pecu itu kere iya ama patah sela-sela nanya na asera pulo na asera setan na ya ko yite ganna ni siratu apa namoy di setato na iya maparingaranganya iya nakapang na masu alena pangulut hujjatul Islam Imamul Ghazali dalam kitab Hiyalimiddin
maka yang banyak penduduk surga adalah orang bodoh, orang tidak pengalaman. Ya naromega isa na surga walaupun hadis ini dianggap hadis dhaif. Magay ya nang katau HP na HP kome mi ya tu selama. Na HP kome degaga TikTok na degaga nun na yan na tu mau pa. De nang kanalo jok kamachone makabelo kotonga mi tu boleh malauli sulo masigi makura dosana. Pak galungnya de na siya ga dosana pak bola na mi nalaw galungnya na po na galungnya matak korewa matinro ni makura dosana. Tapi iya idi may Muhammad Rasulullah idi na haustase iya na pak madarita ka jenna maka day ya mimato na de namang degaga istighfar khusus ipake masolangi iya pak galungnya na lo si runtuk galuna kami na itakoro degaga iya rewa lo bola na manre matinro di kupuray makura dosana iya idi iya basana ako na pahe macen ne mapasawa ni maga no ko pasawa ang kamana ni setang no siki ang kaya jadi memang agama memerintahkan menundukkan pandangan. Iya jadi itu berat sekarang makanya upasangi iya ya to ampai kapat tau bodoh mega tama suruh kana sabai kong kagaga na jama na deni sangi de to na kan nai hukum maka mamu jama yero maka de wisangi maka dilarang selama yo postase nesa maka masalah ya tapi na jamay mana sata maranaka pak lay pape ulun na maka lay komisang mo pigaw yo po ko taw de nisang imatu pak nitane maka mamu jamay ka dewi sen kala de nawat di mako ame tu pak nisang aku ye salama ya ji makanja to tu taw bodoh pak masih jata masuruga kanja jadi kemudian rewa kape mangona iya ro nabita kamacin na ki lolongang syafaat na to ya narona upodangi duan rupa mo to syafaat na angka syafaat umum ka syafaat khusus angka to syafaat anak makunray o ko hadesa maka de nabita nanigi tau salai dua atau telu anak makunray ahli ibadah maka ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Iya di arwane be anak tasabara ni apa anak makunray mi jadi ya koron mi ini dia kepala korang nanti tahu pandrita tapi semua anak tetap mak beres syafaat pahala mi senah mas sampajangnya anak ta malolong atau matoy masih dakai anak ta malolong atau matoy ya riasa pahala syafaat bonus puluh ko anak makanya pegai bibi jata aja na tak dua mi ya dia usah pakai ya tu KBW mah kada dua anak cukup aku cik dikiru cik digimpe agak meteranong nande pegai wi ko melomi jaji iya de na iya mi to na poryoran no nabita pulok ko umak na megana keturunan na i pegai akibu amoy mega toje tu tau nasang aga na ipandrengi aga wajarang mas sikola maje nang kay rumurusu na iya kewajiban na po Allah taala ko na pajaji atanna pasti na tanggu dale na aja tamasilang ang katumanu tak 20 na noci caman re mana mo na pamenre masak mana nang kami tauki di taci di mana tatalut tau no maka resolat tu tangga bani palagi tu patasye mau pat de lampu na larito itu ya naro kapan nasa guru tapal lalu dale iya maya tu tahu malalu dale pak oh de na tenang saya sering sampaikan itu megat biasa jamaahku makutanan pak ustaz magiro sampajangnya de di pasipulu bawan kapik si pasipulu nasa cijan na yaman na yamano iya batuangan na o misalnya ko na subuhe lay jamamanan ni koro cijan na magi de na pasipulu ginabita cik dinawat tu neon rik jamai na daripada pan rasa-rasa ki betul malolisu maka dakai de makuye iya ko pakasiwiang nai cicengi palawangan na iya romatu madosaki deka pasusun na iya sampajangnya pasusu iya agatilaw na makada okwe diyo cemmeki leteki cemmeki akalima ki cemmela lana sususiban ni masak mana macarepa